sekere tshama xisusini sekere sekere xi heti 2 months xi nga xisusanga kokoko xi va xi biwile vakoma baba va xi ene loko xi baba xi baba xi wisela hansi ivi xi ku ina tisuti ti thaka hambi imani ya ti hlantswaka vutomi bya mihlatsi vutomi bya mihlatsi mafasteri chaka mudi chaka mudi chaka mudi chaka mudi chaka mudi chaka timenemene timbirhi ta ka Gaza ti hlanganini. Hey, makume nhungu wa timinete hi nghene ka awara ya 12. Sotolo vanhu lava xi twisisi xitori xa mina. Na a swi huwangi swi ba na tithepi timbirhi na hamula. Mani eki Gabaza u rona timhaka la ka mbyelako. Loko siku hempo pone timbirhi kumbe 5 rand. Timhaka leti nga kona ti nga plan. Nikula hile ka timenemene ta ka Gaza. Okay. Nakambe hey those sona siri ku tikeni swinene siri ku tikeni mara wina kan thank you so much for ku subscribe mi vona ti videos ku fambeni shem Gazelle ku support ka swivona byela na van'wanyane va subscribe mi byela van'wani va byela van'wani hi rikwala timhaka leti ti nga busy mi ri ku endla ka yini Hi loko Gaza ku njenge loko se Gaza mi ri la yinike va ku ve una chami sim i xavi polo van'wani va ku ange yi afford van'wani va ku a polo ya yena mata polo ya chami yi na swivulavula a ndzi ni vona polo ya swivulavula ku fana na liya ya liya yi na swivulavula vanhu va ri a ya yena van'wani va ku veri yo maketa for hambi ku na event hambi ku na yini ku na event next kwele yi nga kona van'wani va ku ri very van'wani va mara swi dlina swi kholusanyana hi ku loko mo hleketa kahle ku na DJ Mumba u postina a ri na polo vanhu va ku xava polo tiku hinkwaro ku njenge latest a yi vulavuli hi polo yo hakeliwa 5,000 installment a yi hakeliwa 5,000 leyi latest ku njenge leswi yi nga nyamalasisa swona polo ya Mumba a swi tiku yi heleli kwihi ya bisa polo kumbe ku endleki yi polo Mumba so vanhu va ta nga ku na yona yi ta nyamalala ku fana na leya ya chavi ta nyamalala ku fana na leya ya DJ Mumba ne so at least liya yi tsala ku paparula na swi tiva ku yi yo lombiwa ya swi tsamise sweswo ya se ku ri ka Gaza ne u nge confirm swilo u nge zangi ni tina manager beneka ku vina ya DJ Mumba yi nyamalala yin'wana ya hi masocha leswi swa hisevuya BMW yi masocha leswi hisevuya se na le a yi swi tivi hambi ta tlela Union Building ri ndoaki na kokwalaya ya chavi yi nga ha vuyi a ya vuya mo yi huma ka swona kumbe hi mhaka sweswi a rhandza ku vavasati ya ka vi Tiger yini le ku xavisa ka TikTok beja yona ku loko na mina tolo na ha ku na tlela loko ni cheka la ni vona Junior Higgins i un'wana wa ku xavisa tifoni na ti Air Force ne loyi a nga tshama ku na BMW ne a ku na BMW a ta hemba ku he yi cheliwi u ta hambi to va cheli diesel aka petrol kasi va hemba stock ya tlhela yi nga ra yo rentisiwa ma vona se di tshama Pitori za Pitori okay amhlamana se a byela na xinhwentana xin'wana loko xinhwentana lexa kahle xona xa nhamu yo leha nyana nga ri BK nyana so matarinyana xi na nhamu yo leha a va hamba va trenda ku couple ya nghozi ivi xinhwentana lexa xo teka xibubu xa nyika munghana wa yena yo hi ku ve Junior ni u khomi yo ringana ya roll on leya ya shield loko xi bisa xibubu ni ta tlhela xi va xisa ku n'wi expose ku a nga koti ku tswepulela u tswepula ka n'we a tlela va ku Junior o tsaba a tlele tsaba bya ku swi huma ma vona jikajiki hi deva swi nga endla swona va tirhisa swona a ni nga va nge ni va voni va tshami swin'we la xi tshamela tlhela xinhwentana hi laha ni nga swi vona ku power ya xibubu the power of xibubu hi laha ni nga swi vona ku power ne ni vhene ku okay xi na power xi na power so laha
hi nga vona swino a tshamini namuntlha futhi ku nga Monday a posti kambe a ri na xona mara a pfale xikandza cause ni believe ku wa nyuma mata xina va ku yina ni mata vanhwanyana va ta hamba bisa xibubu va twa nga ri a swi vavisi swa hi vavisa Swa hi vavisa leswi. kasi u n'wi endlisa ku yini nhwanyana wa kona mfana loyi a za a hleketa ku tlhelela ka yena power yakho yo va Junior, njhani i ze yi hleketa ku tlhelela ka munhu loyi a nga bisa ibubu xibubu xibububu ivi a tlhelela mfana se ku na problem laya hayi ikulu ya serious hi loko ku na tin'wana futhi va ku ve Laveka i tsale post a ku ve Magigishi a nge cati loko Laveka a ri kona la misaveni leyiwani ya Yehova Laveka a beja ku hi laha Magigishi a nge cati loko mina na ha ri kona ni na ti-video ta yena hi kha endla cekela swa lavakulu yes baby yes baby aku a nge cati Magigishi hi loko Magigishi a vuya henhla ka yena a ku ni kombela u ni komba video leyi u vulavulaka hi yona ya ku mina na wena ya khe hi swepulelana loko se ni hlamala ni swi vona ku ri hayi swi nga endleka mina yena Magigishi a nga tshembisi a nga va swepuleleni mahleta video leya loko a ku Laveka vateki wa nyanganyelo wa n'wina bote phela kuzeliwa Laveka se khuzeli Magigishi ku nga va ku ri na ku vi na happy ending ka vanhu lava yene ku vi na happy ending a nga sukeli mara wa a nga yi postanga bana mara cause ni vi ni vona post yin'wana ya ku lavenda ku u yo hekiwa ya hi yena a yena ha ni ti vutisi kambirhi ka se ku nga va ku ri himpela u yo hekiwa kumbe u yo pfaliwa ku pfaliwa buwa ku buwa mati tingwenya ti etlela kumbe njhani ku heyi se wa ni japisela Slimandini mativa mhaka ya kona hamba ku ri Friday ne loko ni voni Lavenda a ri live mina I thought ku a khati volo swa yena a nga zangi a posta na yini na yini mara loko se ni ya vona letiya se na hlamala ku hi rini va posti vanhu lava ku va lovolana mara u ta ta swi humesa sweswi yo hekiwa namuntlha akhawunti ya yena la na Sol ku fana ku buhi tingwenya mati ma etlela mara ta kwini hi to ha okay hayi huma ka swona hi huma ka yoho yaleyo se ka Gaza ve ku na swipopani laha va hlamusaka ku swipopani leswi u ya va swi rhwala kwala swi rhwalaka kona okay swona swi va swi ku hlatela mali mara swi tiko ma nga ri ku na swi swo karhi leswi endlaka hayi swi tiko loko ri n'wansati u swi nyika miri kana u endla yini u swi nyeta xibubu swi bubutela laha sweswani swi nga vulavuliwa hi Khanyiphele okay se Khanyiphele a va ri na Gorgeous Bongani va kha va vulavula sweswo va ku ku na vanhu va nga endla so mara ka ti-comments vanhu va fika va sungula ku mixina nhwani n'wana va ku i Aiden yo xavisa misisi i Aiden ivi le ka Facebook kuma Aiden a tsali ka Facebook a ku yini vanhu a ni va tlilisi mina no worka hard ni tirha hayi mina tlhela ni n'wi hosta le ka Gaza Bosha leyi ka live a ta fika vula ku yina o ti tirhela ta endlela misisi khala kha xavisa se u na ti-client to tala wa vona hikuva na va kha va solo ku hayi u na xipopani hi ku xavisa misisi ntsena a nga xava tiyindlu timbirhi u na yindlu banga hi mhaka yo saseka too much a na yin'wana yi nga hala kwala Joza yi ko saseka too much I think i double story liya yi nga na ku na ndhawu yo for business ra yena saseki ngopfu ivi a faka na a xava na timovha se vanhu va ku haya misisi ntsena yi nge swi xava mara yena ku mina i misisi ni yi xavisaka loko ku ri u le ku watcheni ka live leyiwani ni kombela khoma screen hi ta kota ku connectana lava va xavisaka swipopani loko ku ri ku u na business khoma screen loko la xipopani khoma screen kwala xitokufela se loko a vulavula ni ku nghena nganga yin'wana ve ri i Lelo Hedson u faneke a ta hlamuseta kahle okay a vula a ku swi leswi swi kona okay ende ku na swin'wana ve i mabebeza ve ri i xinyama xin'wana u xi tsemanyana u chela ndzeni ka maga loko u chela ndzeni ka maga u chela mati loko xi kula ndzeni ka maga u chela a jekeni loko kha xi kula la jekeni sweswo kha xi kula u ta chela bakitini se mara ve xi tisa timali muni Telo yi chele ndzeni ka Jojo tank. swi vuya kwala xi ta tata kamara tata se kamara ve ri mara xi va kha xi ku tisela tihlahla se a Gaza phela u tiri ku vuyeni what if
what if i mabebeza bexi vitana mabebeza swilo ko nyama ntsena xihanya ko xinyama ntsena U tsemelwa xinyama lexi i nganga ende u na swona hi fane n'wi vitana wa posta laya kha swi humesa mabakitini kha vanhu va kha va xava a kha xavisa mabebeze hayi loyi hi fane n'wi hosta loyi hi fane ni vela ni ku loko khoseni vona wa nga ri khoseni ku na rhumi n'wa ngheniwi ka khoseni ku na wa nga ri na mabebeza la rhumini se xi ta ti-room mabebeza xi ta ti-room ka khoseni hala ka tika i vuhakatimba ntsena so ku na mhaka yin'wana ya post liya yi nga njengenjenge ya hulu loko va ku a kerekeni yaleyo u le ka komiti ya vabava kumbe i le komitini ya vamhani ke kumbe maprofetake van'wani va ku hi loko vazaya xi postile van'wani va ku rhangi ku posta hulu yi post liya even then plus na vazaya yi kerekeni ivi vanhu va swi hlanganisa va ku hayi swa hlamulana swilo leswi se vanhu va ku hulu a yi vula vazaya ku ri mi le ka komiti yihi kweli okay that's why ni voni na posting n'wana ya album ni voni xitafa himbitsi album track number 1 very xitafa himbitsi album number 2 xivongo album 3 veko xita tisunga number 4 username angese hila angese move on hey i bulan album ya hulu i bifitsa album mara ne hulu no ni nga tivi if maybe when I was busy kumbe njhani ne hi birthday ya hulu a yi postiwa ngopfu hi ti-artist kuloni bible chicken hulu kasi a mi tirhisana na ti-artist kumbe timhaka ta USB ti nga ma onhela apologisani mu maka swona ka because vo tala va yi postanga be hulu yi posta hi mina n'wina hi rhandza hi rhandza hina hi nga posta ni post happy birthday hulu wa mina wa vuhakatimba wa mina wo saseka ni posta laya ni ku hulu i teka happy birthday leyi ni ku happy birthday mara lavan'wani va yi bultika va yale na vanhu lava hi tiva ku vele close na yona a va postanga why timhaka leti nga I think ku fanele ku lunghisiwa swin'wana hulu fa yi lunghisiwa na swin'wana swi fanele swi lunghisiwa laha ka hulu laha ku na leswi fanele swi lunghisiwa hulu lunghisani leswi fanele swi lunghisiwa hi ku album ya hulu yi ta huma phela hi mi munhu wo sungula hina vanhu vo sungula ku hi 12 loko hina vo street ka yingisele xi ta fa yimbitse n'wana boteyo xi ta fa yimbitse n'wana wena xi ta fa yimbitse cinca xivongo wena ivi loko heta hi ku okay ivi hayi Dr. Sophie a va lovolwa hi Saturday ivi ku ya dyiwa tinyama Dr. Sophie laya a ku saseke ku ri kahle ngopfu heyi mara lexi nga ni hlamarisa mi ni vhake Dr. Sophie va ri kun'wani last year a yi hlwelanga na ku mova on hi lovoliwa fast so a ni loko u va na laki ro kuma munhu wa mali loyi a nga kotaka ku pfala manyala take it hala a ni kombela ka women's conference Dr. Sophie va va veka va va guest speaker ya yi nga fita ku va guest speaker ya qualify futhi yi ku mina ni suka bekatini munhu a ni tampa a ku na nchumu ivi then after 2 weeks ni kuma munhu a ni lovola hi mina loyi wa ni tsakini ma ni vona ni happy a vukati yange no vona ita humesa nkonzo Sophie inuna wa mani kasi loyi u tekeni van'wana inuna wa mina kasi loyi ita Dr. Sophie loko ti ku nyanganya he ya ile kutenga kunyanga I mean ngo umi vukatini in 2 weeks time se manje ni hola ka dzun'wani ana decide yani they buy bands deep child bands I am fine hey I am fine iwanuna jantiyela jakshitsi Hi Polo. Hi Polo. Benz. Wena ufika la ka drive ya kona ibohela kutani ku drive a sports car ita kunandzika shem ita kunandziya mi ai langutiseni swi nga endleka ya Dubai Dr. Sophie not solo
ya swa ha ri swe le mara swi Durban. lava Dr. Sophie before mi tsundzuxa swi ka squeeze swa tsundzuxa Dr. Sophie loko yesa yi le liva le hansi yi nga ta huma swikwembu kwele peni va ta ku xini makula kwale Va ta ku swini valungu kweli swi lavi swi ka milelini vusa vangomo kwele va ta ku yini vusa vangoma valele va ta tokoza swikweni valungu va la ku tokoza it's tokozing pastor Shawe kwani na yona ka Dr. Sophie a ku na titlambi to tala blind ne a ku na titlambi cool b maponyani and Anastasia Xibiwu na sasekini ne a swi ri it was well organized yeah well organized a swi ri pop a ko a va nga la timenemene ngopfu laya a ku lava hina hi nge le kusuhi hina vamuti vanhu lava nga close va muti va nga ta kota ku charger so Dr. Sophie ta kombela na mali ya vuboti shares ta vaboti ta tifuku ta tifuku mali leyi nga na ndhavu papa leyi hayi laha a yi kombela leyo otherwise beef ya mahlweni ta mahlweni a yi nge yini so guys n'wina mi nge le ku voneni mi nga ti-students if mi lava ku hita swikolweni swa n'wina ne because hi le ku planeni ka ku hi ba tithowa hi famba ya swikolweni swo karhi loko swi ri organized mi ri na structure xa right hambi vo vale mi lava ku maybe mi hosta something swa vatsonga nga xigazeni and everything mi lava ku hita as timenemene ta ka gaza ta hi fika hi vo hosta na n'wina hi tiphina ku na ndha ku namba ku va kahle hambi kwihi na kwihi TET Teflop ani ni vula yona UL Univende UMP Free State na Univende nga ri va le kaya hinkwako so hi ta fika ku na response ya vanhu ve le Vets ne ta va hi ri ka conversation swin'we va ta hi byela ku hlangana kwihi njhani mara va interested Vets khomana ni Matsonga ve le Vets leyi nga sunguriwa hi Bot Floyd Floyd Xivambu loyi a nge le ka MK sweswi lava se nga le ka MK va nga sungula khomana ni Matsonga so va ta hi hlamula Vets and then loko va ya Floyd Xivambu se swi ni tsundzuxa ni twa nga na mhata why Floyd Xivambu di tshiki ka FF i mhaka couple ya ka Gaza leya Skoni xa voice ya Sula kamelelela munhu a ni va tshama mbariswa EFF vanhu ava va cinci leswi xo vona xi hlangana xi ku hi xona general secretary loko xi ri ka chava xi xo general secretary ya EFF a ti kwata ku leswi vhele ha vusiseka na famba la mazwo mi tshikisi n'wana wa vanhu inani yi hlamala ku mudzabi wo rhandza matlala a va general secretary na hi nga swi tivi tiva yini a ni veti ku na tshika dyaka MK se Julius Malema loyi a nga na probleme i kapu ya Gaza yena nga hlamala Floyd ni ku la hi le ka timenemene ta ka Gaza so famba hi ka hi ku okay mi nga rivali ku subscribe ramnen ya va ta mi holovela mo vulavula 20 minutes ya mata why ne i ku vumenemene lebyiwani ne hi la ku byi nga lehi ngopfu mara ta byi lehisa loko swi fita hi ta byi lehisa loko se ku ri na swipopani because hi lava information leyiwani yi vuya hi ta vuya na na evidence se hi la ku vuya na evidence mani lava va xinyamani lexi hi ta vuya na vona ya swi nga endla ka landzelaka hi va ri na mani lavaya va xinyamani and ni nga ri no yi twa nyana first question ya mina hey man why I'm lawyer wa mloya mara va nga ri bifi vhiki leri a yi lehi nyana ni twe van'wana va ku van'wani kumbe ya khale bifi ya ku van'wani va mbala tiguchi to ka ti nga ri tona van'wani loko va swi lava va mbala leswi va mbalaka swona va swi tshika nga magigeshi la nga mata vula yi leya ya Gabaza na magigeshi laya ni twa yi nga ri ku lo va na ku very good ku catcha because lo nga wendli video a ku kona ku wa munhu a nga faneli what and stuff ivi ya ku one a xaka ka post xiku a timba and a yi nga vulanga na xo ku xi hlamula mani ho khomanisa yini hambi xite a timbale ti-Michael what course or something and ndzi tona course or something a nga ni vheli swona a ya hlangana se ya hlangana ku na loyi a nga catcha mara va nga valula yini
i nga ri ku na vahakatimba byi nga kona na loyi a nga nyikangiki un'wana xibubu the power of xibubu ku na ku tsonana ka mzimba swi vhela swi vanga ti-beef nyikanani hey se khoma xikirini kwalaho loko ku ri ku na n'wana swa xibubu ende u nkwatelini ni khoma xikirini touch the screen i xibubu xa yena amukela ku va ku tsonile a wu target makete a wu target makete wena loko wo tsona xibubu tsonile yo ya that's why mi kuma ku ku na vayisa van'wana ni u hlamala xisa xi khomi xi rin'wanyana ya hoto ngopfu mara u hlamala njhani na xibubu ku na lava xi nga directelwa vona ku loyi u ta xi kuma lava ku fana na va junior tichomi ta vona va nga nyikiwa ku hi lexi xibubu mara madandazani kwata junior u endla ku va ta betsa xibubu va ku ku ri mhaka ya junior a ni kahle junior swi wrong swilo leswi swi endlaka vheni la nga yi fambeni na wena lavenda wena leswaku u diziwa ku u miyela phela laka lavheta yi humesa a ni atla kumbeni ka ni vona dina order ledya di va tike di rilarila hinkwako laya i nga ya hi ri 17 kha direta wanyanganyela wa n'wana bote direta mzimbo wa lavi wa lavila ai no dako bye loko hi za hi kombisa leswi vanhu va fanele swi twisisa ku namuntlha loko mi cheka laha tafula hinkwayo broadcast na nkinganyana so hi le ku zameni ka ku la ku so mi nga na loko audio mi twa yi nga ri kahle hi timhaka to ku na michini lowu u nga nga xota hi kombe khomeliwa for namuntlha for namuntlha tsemba lo to ka swi lungiseka leswi hi nga lehisa ngopfu hi chavela sweswo va lo subscribe subscribe mhaka ta kona mi tlhe mi share ne share na van'wani maxaka hi swo sweswo ni twa nga ri ni nga nyanyuka loko munhu wo 1 u hi kumela ti-10 subscribers n'wana wa kuma 10 subscribers hi nga endla competition kuma 200 rand or maybe something or lanjinyana na timenemene ta ka kahle mi vona njhani and ku na vayisa van'wana kombe va mixina ni a ni va rivela AJ Golela na katekani mdaka phatima ndisa ya mina na bishop Vicky Ngwenya vayisa lavaya every day va ku voneni va tla comment akani George na Shangani Gang kusukela episode 1 akani George kusukela leswi vula va ka timenemene ta gaza ende va share vayisa lavaya so ne jojo yako va timenemene ta gaza ntsena hinkwako channel yi sungula a dya vona movha wukulu laha dlila ku dyela ngona ti tiva letiya u lava ku dyela loyi ha ku tiva hina u rhandza ku dyela fanela na vasizwe na Frederick Stole ne vola nga sungula from episode 1 till today wow Frederick Stole no but on a serious note ne leyi ne hi nga za xa sa mkulungwana ku hi ta kuma mali hi ya ka lanyi na vanhu lavona exactly mi ta tlhelela ku xaviseka mkulungwana ni nga tlhelela ku hi ta kuma mali hi vona ma swi kota ku korama mi nga sweswi ngombe ndzi mi ta ni dyondzisa so on a serious note this one ni nga zama ku ni kuma something hi nga zama as a God with those guys we appreciate them on a serious note yes swi vuleni ku ri loko vo kuma 10 wa tini n'wana n'wana a kuma 10 subscribers a va na proof a va na proof ku ri hi lava 10 ni va byelini va subscriber hi leti then hi va na lanji na wena just lanji na timenemene ta ka gaza and ha nyamahloko mara mina nyamahloko hi nga ya problem na nyamahloko hi nga ya for start ivi hi famba hi ya le kun'wana le ku dyiwa ku wo fana sizwa swi ta ku sizwe swa tifogeneva nga swi tivi to nyamahloko na swibvobvo na swibvobvo swo le tembisa swo chachamisiwa a n'wi tiva so hi yo yaleyo leyi yi tekeleni ngopfu nhlokweni a va yi tekeli ngopfu nhlokweni leya kuma vanhu va 10 subscribers u ri 1 yes even then loko se u yi komba proof hi ku teka hi ya dya lunch yes hayi xitaratini loyi a nga ta rhanga a heta swa yena a ni swi nga endleka u hlwela wa teka karhi hi lana nga ta ku fast zwino ku na yin'wana mhaka hi famba ku na kwate swi junior ku u lande xibubu lexi nga yiziwa tibuku ta yena tibasile vhiki leri leka ro buwini
Va n'wi nyisile, va n'wi nyonorile. va n'wi nyonorile Sekere va n'wi nyonorile. u dakola tlhelo misa luya manitwa loko va ku sekere va koka va yisala a ngeta tlhelela ka xisa ta lexiya tlhelela le va ku sekela ku he mina va yisala a ngeta tlhelela va khoma va nyonora klapa mi n'wi tiva ku sekere ku loko a za a biwa a nga hlweli ku wela hansi Eish. hambi na ximun'wanani xo tani loko xo n'wi klapa Ayo, wa wela hansi Ayo, ayo mawe sekere leswi nhloko yi nga pfimba hi ntumbuluko a ni tivi ku xikandza xi ri njhani ku xikandza xi pfimbi before xi biwa va nkumeli va kha va tekela tani nghena khale kho landzelela ni tana hi malakhonini la papa timbambu le Va nyonorile. sekere vesuta nga yi twanga na ku sutisa yi tsha yi hakela la ya ku hakela Madisa man'wani mapa. a va hloniphitisa briti heyi Hey, wa mahlo ni Wa mahlo ni Gaza, hi hlonipheni. Hi hlonipheni hey. I mean, hina hi the ri swingela ku boha Sekere. manyangatsi mangeta ene mata ku swa vonela loko za sima ku trapiwe ne mata Yo ku trapa problem, mata ku trapa ngopfu. Masekere xi tshama xi yi susini. Sekere. Ela xi na Sekere a xi mavoko. heti 2 months xi nga yi susanga. Ela xi na Hi xihatla, mavoko. kokona. Xi va xi biwile. Va khoma va ba. Va xi ene loko xi ba va xi ba va xi wisela hansi. Ah, Ivi xi ku Mateo. ina tisuti ti thyaka. Tu nga lava- Hambi i mani a ti hlantswaka. eish vutomi bya mihlatsi Vutomi bya bya mihlatsi. mihlatsi yaleyo phela nkarhi lowu wa le kera ka za boha manyangatsi phela nyimpi lemata ku sukela kwihi yi sukela ka manyangatsi a nga tshama a teka mudi manguta mudi phela mudi lowu wa Mudi na mina, lekera ivi Nangde. va Kasi mudi wa mani ka Gaza? na n'wa n'wina wa celebrity Was it as long as you celebrate? se ivi vo lekere a va ri ndhawu yin'we na vomanyangatsi na vo mudi se mudi a ri munhu wa lekere nkarhi ivi vo mudi va ku leyi kombela ku Mudi. khapiwa kwihi ka lekere Lekere i baby I baby daddy. baby daddy ya n'wana wa muti. mi tikuma ku ti-file leti n'wina nga Even then mo ni vona ka list leyi, loko hi vona fela- ka list yaleyo. loko hi fela Then kona. ivi simsim a fika a ba sekere hi xitini. ende yi pere leyi Yaleyo sekere n'wana i leyi wo baby tshama na daddy. vatswari kaya Sekere i baby daddy ya se sekere na vana vambirhi musi swi ya kwalano. So sekere i biwe hi xitina hi simsim. So swi ri simsim i ta boha xitina hi manyangatsi. Loko manyangatsi a ta boha xitina hi Gaza Bosch. Gaza Bosch a boha xitina hi heyi mina a i n'wana munhu wa celebrity yin'wana na yin'wana and then mi kwa mi ri swin'we rin'we. a va na mzimba wa siku rin'we leswiya Yevula siku- setonani siku leriya manyangatsi u vi a famba na mudi mudi a ku komba ku heta kwihi ka lekere ku ri a ku ri na tinyipinyipi kwihi le a gigini wa vona se loko lekere na mudi va lwi gigini mara lekere a famba se ya mudi i mudi a ku yini ni ya tlela kwihi kwala ka lekere ku a ni munhu wa mina kuma ku hi n'wina se ivi mudi manyanga xi endla yini xi teka ku movha lowu xi famba hi wona xi khapa vanhu henlava xi va yisa kwihi ka lekere loko ma fika leyi mo mudi hambi wa gonga ntanga pfuli mudi dyi ku xitini mafasitere caka 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 Mudi. caka Mudi. caka Mudi. caka Mudi. caka Mudi. caka bye 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 bye. u tlhela a fengele getanisi siku leriya Xirhambi xi ri njhani xi n'wi Xi n'wi nyonola xi nyonola. n'wi nyonola na mirawu. danko